Reure. Batimayo karo idhari. Batimayo karo idha. Yes. BK. Yes. He's an old time wako uri ari. Kwa mwajua waithira mwithira wetagwo atia? Gatumbo. Kandara. Yes. An old time. Anoko kwa buru wa wanja. Yes. Ano rugongo rwa itoero. Yetigo is that line. What? No, it's not. It's not. Entoya no amwe no yonge barire. Amuruka. Yes. Leo Batimayo le akiri wa Gatumbo. Na ni akiri gari yake DX. KAY. AY. Yes. Ongeona uguo cia gurite rire DX yaugaga. Yes. Na maundu make mure maithie mataikarite wega kimondo no ayuire ona angithi na one thina uriku mutambo uyu ndagekata ndagendia AY. Yes. No, I don't have DX in my mono. Yes. Mono. No, they have attachment with that piece of machinery. Heavy attachment. Ne DX near leaf spring. Ne higa murigo. Wega piu. Ane kira oginye nado kuria nyama. Na gari odeite kaga. It's a car that was made to last. It will take you anywhere and come back. Yes. Na dere madina meja. DX yeki wesia giri 50 no kurio ne oedia. No kwe gari gikuguthukira nayo thine hua orimwe wina mihirige no ya Germany ri ni ukuyua gari na tithuku muno ya gukinyira ria njomo ni gwetia igana na ni gwetia igana riu computer kayo karege egwetie ringi no DX yo no ngimia karangi yothe irindo rangi-ini na cenjio engine ndengini na igana ndo cenjie nginya gearbox na matawa leo yake nekire keria haha iguru na as a part time hustle ni murimi wa mahiu no part time hustle yake ri ni anoraga tuhiu twa machine cia kwenja ni tunoragwo yes na ti andu aingi manoraga ni machine cia thitima he uria kanoragwo na gacicio keho kanoru na wira ucio nduri raithi Dohana raithi tondu kothio ni hana ukona andu aingi. Yes. Na ole ure head warakatire to size. You see, he has always been on loggerheads with the authorities and the police, to be precise. Yes. Na mathia uguo magapitana na birithi. Mundu wothe we ngari nguru ri matige ya ngwataniro njega na thigari. They are not the best of friends. Ni amamenaga muno. Gari goda kuyende tu o garage. So ni obana iro ni makanika wa rifeti. Wa gucokia fabari. Hoda go garage. Gari goro garage ni wana ena mwaki mweno oyo. Hega nake ona rubbing compound. Heo kile ahenia mwena ni athera ya matawa. Na heri uri orakirora engine. Eko egwetwo rungu ni andu 8. Miena 3 na engine yeri. Eu gari yo enda go garage. Polisi ni mametua bakuri ya. Polisi mona gari kwa jake bakaruta bakuri. Eo ndiri yagirwo kaundu. Pana. Ona iko nginya mucibi no hete. Yes. Ahora mona giyo iko na garage. Nimegogio ni loli. Na bigiri hatukumbuki gari tumeiona miaka 13. Tulipita hapa wiki mbili zimepita. Giyo kasema ni lori. Wani unafuata lori kila siku. Wewe fuata gari dogo.
Ura gene manyire ni agire chance ya get back and it is you know ni agire kitu gito revenge and it's a meal best served cold. Yes. Ai semena thigari cirumite handu igongona okay ugiana security ale kuratha ndanite wega wenda cio thigari ni tumatiaga bangi kurugamio maherift especially mena uniform ri mena uniform no you have na obligation ka kumakua. Yes. No makuwete kwa uraikara habari no you ya moto mananja hiyo kitu utawacha kunimulikiza mulikiza mimi na unajua hapo umemulikiza ndio kuna higo. Mulekanja ne kuo konge corona ici no hemo moli 50 ayere moto maho guo what do you call this in the laps magoro ine ahora retia na waku ni umwira munene sisigo guthomera no ni ukuroria ngirongi kondo ni mundu ne hinya ke mahitia ya ta nu ilonya muthonde keso na moko nande na za ko jane je na ino le tuka twende ndatigeirwo you like manya these people na identify kwa jomwe ni amuri yagite 250 na igana aramanya ni ekodiru nao marathia gaiko puri thanda ni ta leo ni amaherifti. Yes. Arakinya handu riu aramenya come the moment come the man Batimayo the chosen is about to get his sweet revenge. Kalwetha himself. Yes. Ameratiri akumbe kama gali imekataa kidogo sikiani kama kuna china kuwa na kachinda kidogo lakini msinijike leo hiyo ni chinda hygiene. Sasa nataka tufanye nini mzee? Yaza kichukumwa kidogo inaendaga kiruhusu hivi masunguko mbili Yai tige meto mareu theini. Ale kuraura. Marauga ngoja mvua iishe bwana. Hatuwezi yana kuzuma magari kwa mvua bwana. Malaika burana yebo tithia. Ndengekea. Maana wewe gosikie bwana. Shuka tuangalie hizi maneno ya hii gari bwana. Enda shikilia. Na ndio kwa Govundira kiura theini. Ne ura theini no e haria mai mathiaga. Ete ringeta maitikagira buti. Batite kagira passenger. Yes. Mati dekanira gethi nwende gutenda na bara ni ati nwere ngari teri-ini ri ndoro-ini umenyitaga riu muroraga mumitindeka na kirivathi yo Batimayo akenire so mekeni supu semurianda keganjo kama tia gicicio thirikuota wewe msema toagia kweli ekofiri aya karibu zwa wezi stukia hapo baka tunokie kalema volide mazi fara ikazi Batimayo msema unataka nini? Nakumbuka mahali nilikuwa kuna kanjoki ilipigwa. Ira ejo gire kuwaruruma thutha-ini. No kwa ihinda riri Batimayo ni atwarwo ngima bothiti. To ni athie kwiyata revi-ini uria aherithitie itungati. Na ni umuthi ni mangurana. Nako ya kofu locio kwanja hoteli kagari. Aikarire thi handu ale ikarire thi haniara. Ndemauritheirie makarora hamwe. Hende ndina mechinga ngari-ini.
Kiuga koga. Ai reke gario ga kale ondu ego kenda ndia siningo horagia. Demone na ni ondu ingiuga. Ona ni no njathane. Ndira uthirire kirao ni kimutwe kiagwa ni ibati. Yo cio mutika mona na uniform ni njigu. Maureirwo makarona hamwe. Boviti. Ohora ndio rakinjirire borithi. Yes. Leo tiaga icero. Ina ma informa. Ravi mukamwe. Ule msiali asikomesa ngali ni kujifanya alikuwa anajifanya. Na bila tumebewa ni mbwa. Na bila tutandikisha kwanza mbwa ya mahindi. Aya. Karo githari. Wajo jura ora madire thiri. Karitha ona riu ni aigania. Ni aigania kwirihiria. His ego is satisfied. Kirumi amela macho? Bashoke. Mwaziri. Kwa sababu kuna matoto kwa makalioni. Chukua kangonia iko hapo mbuchi uweke kwa kiti. Daka kiti ndoro. Yeah. He must have felt very sweet. No, he felt sweet. On top of the world. Gate 24 plus up. Ure. Haka tugetago riri. Anajia kana wana notice. You see, thabari cia ngari tigaine ri. Ni kuri characteristics ya route. Ni kuri these commuter routes atwana riri horo wacio muno. Commuter zones. Ona gutuika riu ngirora map iko ecoretwo githiuru ria ko ecoretwo KBS ini ya zones na fia. Yes. Andu ona riu haria outer core ajos kana kamuru kona fia. Maita mere maga kia thiini. Yes. Ya une duga dugu. Ndio. Na ukitha bari ndaya we. Tandu ya mathia ruguru. Andu matravelaga andu aturukana Nyanza, Western. Those people go far coast. Some parts of Ukambani are very far. Yes. Na nakoria northeastern. Nakoria mwingi ugitu kutuika northeastern. Thabari icio nacio ri ni kuri merchandise maria mendagia ngari ne yori. Kurigana na kuri orathi. Yes. The route is to our central. Kundu kule kuraihu ngithie within the central grid. I think at most is 4 hours. Actually, tuwe kuma Nairobi ginema. Yes. Thabari ndaihu ngithie muno ni 4 hours. Unless you're doing Meru, maybe you will do 5. Iri ko guthie past Ebu. Yes. Ko thabari yori. Ni kuote kanete ni okuma Nairobi. Ona wina ciana na mukinye itali irahuta. Mathaa meri uguo mataturi. Mwana ndagikorwo ahuta. Aikorwo ahutite. Kwe route ciho. Ukoraga no muhaka mugie na ndia before, in between, before, during, yes, and after. Yes. Route cia Githumo. Kwaje mundu tari wathi Githumo ni uhutaga uru no giakinya nginya Naikuru. Aca Githumo ni kuraihu. Ni kuraihu. Andu acio ni ukamoka kuraihu mageuka Nairobi. Akire gwe kio matainuka kaingi. Na ni kuri mathia past Githumo. Yes. Homa be nako. Ni na Bondo. Na kuria Siaya. Na kundu gwetwa Mbita, very far by the lake. Andu acio no makuraihu. Kuraihu muno. Na uma to icio cibathi icio cia ori. Ici cia uko gwituri. Yende tio kanya mugakuru mane tumithugwiti. Snacks. Yes. You are tropical biscuits. Tropical biscuit mswaki wa meno. Akire kiogo wa sausage. Sausage baby smoky. Smoky sausage. Yes. Okaro makau. No ici cia na uko Western ri. Ne cia ta indo ngihuna. Meal. Yes. Twenye ne thiete nacio. Neko igira mutumia na ndo ya mitungo. Na dragu no mitungo no neta addictive.
umburio tondu akorwo ahumbirite yaikia ndogo mano uretia karponi gaite mamushwe maindi ndio kwajazi western nao ni ali yes kiheke western yo kinyamia kenari tigia kwanyororwo mutungo niga kuhinya mutungo mugima yo twarata gifenandi anukaria no hedio ni akuirwo curu gari cia western na okunyazo na aria mahataga ri reke tuge ni mahataga ni wera marutaga yes hati yes na mamba magacunga othe ngaragu ikewe haringi makarahuka ukaigira mundu wina ngwaci Tony ninifanyie hii 20 pop. Hapana, hiyo ni ndoko. Nifanyie hiyo si ya 20, hizo ni za 10. Unifanyie hii 20. Kwa sasa rokie. Tadhiana yake twathi yago ndo wethombita. Hestage twakijire haigerie mundu na gatoka uki. Ate uki. Uki mupake. Asha. Wendo. Ela gashikwani nako kariku. Totigaine. Ruweke giroro hiyo gashona. Okay. Wale jarogu ekelewo ukirwe. Oshone. Ngwege ngapi gashitema. Fulai $10. Sodio, gashitema utalamba ya ngapi? Ndo ashuga azisi ya mwili. Yes. Yoni wokera gune warahura. Wanao na hiyo viruti tigaine ri. Tiruti ciothe wona kindu ngiruma witha bari-ini. Tare ufote bori. Na ida hiya no there. Yes. Fote for mweki. No ruti cia kayore. Niko igira mundu wina gatoka kama tumbi. Na kago thama iga nona. Kwani maruti ma mejamu. Ejamu te arugai. Ni muko ligagirwo matumbi. Ni ukuri ajugo igwe ciathara no ne njoka guti handu ciathie. Mundu aitumbi oka uga muthemaya. Mberi. Yes. Anu itumbi na ndu ngiri ari mwe. Nene harika gathio rikeho. Wale ari muno uriuga ndigonge ingine. Rimwe ndwamba kuigwa hari ari athie. Yes. Nazia mwekira cio he mithuguti na yendagio iho wagura omwe wa iri ni wongagirirwo omwe na mundu rona kare ikitie miaka kuma riu 40 hau kwa bata na miaka riu turi na njogu wa cira ni wona ka we very funny ugurite mithuguti no gatumuro kanjia kuria Noni Maria no lwagete agitwarira ndiko na methuguti ndongiri ata irigo na mwagabe kuru Ana kora he mundu gura methuguti iyo mukiwa mukije masimba ni ari ire gothe na horero uguo ta andu ari angi. Yes. Tamundo zeu wikitio. No, kwenda me zero chills. Yes. You see moto no mesana kuingira matatu ine. Utumere Chipo. Oro maya tomato na kanwa ohinyiririe. Ujoke odhombocha ni hobo. Ona kwemuri tu kwenda akuone matatu ine uguo ni akomena. Omanya wan Chipo mundu agihingura ngari ni oguo mwajagia kururuma ndainyuo no kahutwa tauma muhutu. Yes kago kaigwa nda
Muhero jo. Mutanale kwa jo asi. Kwa ja ule tsia sandphone. Siko na mutu mena sido sia. Na michiria gachube. So okay, na kao kuota. Okay, what is wrong with you? Tuadhika yole. Tibo met. What's the hurry? Shughulika na yako. Asaka kwa leo, lia kwa tu Munyore li. Wewe kila Munyore. Awe. Yana ke baruni adoshe. Hala. Sigu ana tomato. Asaka tunato nini tuatigara li. Afire. Azure kalima hamudia. Ogage. Bwana huko. Shuka bwana. No, but some people have zero cool. No, for a lady, it's okay. Ukivira Chipo gwe mudurume no tuliwo kogosete yaku. Ni oru muno mudurume. Wigirete gari na wigira gari rathi kura ihu athio wete ithi. Ucoke mugikinya savi urute yrghurt. Na straw. It's hard and cool. Gatire the Kenyan way. Wahi gorare wabako diru na gakuneko. Why Achona is horrible. We mudurume, especially if you are a bachelor. You should be canned. You see, heady girl on your probably there's a medication. No, it's what I can look also is true. Now we're getting my ego like if I get to kill Nudurita. So, Kurigana statistics wale Yakunya Gatinico, it's getting Gatiashi that. Asirigidate kora yo enyitere yoko. Yes, woko uodhi goine. Mudurume atiriu aharoketie kanua kata thine ga kwini keki. Chokia kude yrghurt ehuro na Wina Nderu kwa. Na Wina Nderu. Should be canned. Tundu nafaa kutwangwa. Hizo ni vitu beba kunyulia huko nyumbani. Wanakukoro kuna modo kueta kanana ya kuroraga uru. Ginya no kage mwihoko na kugimara. Kona this adult thing is a scam. As a man, especially a young man, there are things. Unless it's a medical case. Yes, it's understandable. Not where you are in your good health. No, yo da quería bagiti veine. Kuona ke idete konere. Kwa yo ram umemero ikidete dirisha ine. No heno theri. Heke ndo getako the cycle of life. The cycle of life, brother. Neto idoma horo begi life cycle. Idoma chukuru. Where you life cycle of an insect. Where ya larva. Egg. Larva. Pupa. Adult. Yes. Neo yata goriri. Yo kia hekrat ba igemu, no kio kia tumia do iginya mama made thigithomo kiu gia
science niyo yeto metamorphosis reka tuge namba nene yes nire tange hotire kwiyandikira kiboke ona wita muka wega metamorphosis tikio kale you know it's not a common one and again to of course because of the slope of land from where we come from yes na mama ishona maya toliri mama ine muzima akagwa no mayari ona mone metamorphosis yes and nakinacha maisha ni kwamba when you are young you have a lot of energy and time and no money yes when you have made money you are no longer young yes you have a lot of money very little time and minimal energy ndocio niguo muturire yes alikiona muro ni akinya handu ukona mundu na indo no ni aholerire fio yes iyo andu muga ndari maundu maingi yes hastage ukinya maisha-ini na andu ingi mako meindi nayo especially waje kuthamia kino twagutha twina njogua wa cira yes iwothe ni bathire ya njogua wa cira ya gutha muarba mpote ya gutha mpote officially ni mbabas he's still in denial phase happy birthday to him happy birthday mono na kijia miaka yori hema ondo fatie ku observe ukamenya we ni we kurire and you are on your way to your senior years yes one nyola go kona we ni waje gutwika nduri mondo very choose farafara matatu igira ya irima kanari ayoka yes na leo kona patience yago ikara matatu ine we wa bere you know when you young ugira matatu ko rendiria ndune kuma umba ne kuma umba yes ya ba yo mind ya moka malitana habwe no me ko kinyaga you have some literature with you yes why igira matatu ine ukaruta mawanu we oikenga yes ukaigwa egitano we no gutho no guthoma yes ipo ndio unajua unaseeka yes and it works for both ways as men and women yes why wale ukirwa matatu ine madam we ikaikie ansa kukubali dunajio na geithi ndio mali kama ma muthoni ro ni aje sis siu skume hivyo kiasi no akinya hale hanya kinyoro mukuru ikaikie na andu aria metha elite that ziri matikena ikaga ni mwetete mukuru no they take offense kana mathi mathi no uthi hari athutha kidogo ha he murigo turenda mathi ni nani tego fundithia mwe fundithia kwaria kero ke pole basi mukuru ate mukuru no alokia fio no there are some things that just come naturally ukajire go thiere news wakora weri ni warathimwo ni mwathani ni wagura mukuiko wa ngari Range Rover kana V8 yes no gutire hindu kenyerania na mundu bara uthia 80 na wina ngari ingithie up to the speed of 280 and the young people will find that a heavy waste na no you are the bara makiuga atiri ona akiathire kahora nena ngari ya gutengera hiyo ndio kujua unazeeka una haraka ya maisha atira ngari ingekura speed ya 260 yes no drahita na mundu ati omoyituke you don't have many things to prove you are okay na dwikirete tin tire jiroveo na ne vogue new shape urathi na eite kahora ogua una haraka wehorereire wakitie ka ezi uyigete icio uthiete hororete ukaetuko ne wici adawici megani nge mogo no ndo yetu kale jiro na foxy yes ame ako kinyaga ukaji ya avoid these very noisy places how do menya ni urakura yes ndogethi ko ndote kurari yo rwebo
kuma kwa utuko ginya rucini ate ginya che yes ni wate ruguthi handu hena tumakuti handu waingirari ni hande tumahua miena na miena you see so korota easy high end places love with what have you ndongithie kumatha ati maguthondekere tubukiza na ikio marigu tubukiza ikio marigu na githibineci na thubu ambe uke na ikombe asa udocio ni wa aromasi na ndio wakinya meke undu korofara ati yaku ndungithi you are very programmed niwe wina biacara mubatho nyua hana othia hana na hana yes we gidare nyua maguta yes alikiona ado makinya miaka yori they tend to have nguo cihana ine ciothe tondu sauce ni mwe twi na thara cia guthiururuka sunbeam na imenti ni ureherwo ki urareherwo geitheka Miriam wina thurari ya brown kwajo ngeje gweta muvuto thurari na njogu ni amita woguo zista thurari no yendia cia ewe ngia gitiri mundu amenya wakahora wikura ona mithire ya kanitha you see ugiakinya kuya patience ya service ethire yothe it comes with age atare ginya mandirira yes na ko muona rwembo after the liturgy ndukona iki kia kuma na hindi cio kanitha kungitangathwo he ikundi igiri ithatu iratigwo you must belong to one of them absolutely no kwani ukoragwo na karamu na notebook kiu jo ndunginyita na mutwe hau ni wamenya miaka imesonga yes wakora wewe ugithika nithari okua baibu notebook karamu na nyimbo standard na akwari unu agiariri nduri na ati cia kuingira matatu ikae na guku thutha we ni wa young ona ni maigira u mona matatu iti cia thutha ni occupied makauma yes mwenda guikara back bench yes mwana ndwetaga na ku acha yes wenda ha bere handu kuota kuona ikanga uririkana na stage yaku no kwirihiria ikanga ndungihitũkio yes ona he miaka okinyaga andu aya meturagirai ndui njega ĩno ya nakũra ĩcokaga marima marĩa yanjĩte ya mumo wakwa rĩu ona ndũrateng'eria na ndungata ici cia mĩaka mĩnini ũrandirwo na nyakinyua marĩa manini wako onoko kire mundu wa icari ndungata irio randirwo nacio ri ona ukihura thimu ri ndwiri weni wa yang wahura thimu kiura kaiki babe sweetie yaji msupa kwaji leo ndio kinyagia me yake akimahorero kaigua nyina warigani Maritha Noka on there very formal ones. Inari gani no tugie gikara. Ile sia no tu magare kidogo.
Hapo najua maisha imesonga. Yes. Ikaro. It's very formal. Nengo shida ya. No tu Nderu Ura. It's even worse. Nderu. Nengo shida ungekiona kali. Ndingi aoka hindi hari onjei. Modo mwena almost near the same challenge. Ataratu eka very surprise. Ate ni waramo kwa basa gorofa ya tatu. Eda. No, you start dealing with Mama Nani. Yeah, you know, I'm Udaka. No, to Uro ke hando. Oli ka ya mudo ino ako ne hore ko tu. Nega da toka Uro ke. Pata ni okay menya. Yes. Ira uko basi da dire. Ni uteka interest nene muno. Yes. No horo wa okua indo behirege no indo cia mugunda. Yes. Eto rikare nini ri. Tira ivierwa ati ni kuragethetwo mbembe. Ayo gakonia na kandi kuona. Bana. Wada gothie Blue Spring. Handro athondekero githeri special. Loto.